Mbunge wa kurondeni akaunti ya Meru Karambo Kailemia yanete basari ya milioni 5 nende aritomana yanana kuma akaunti yondi bagunekete kumaniana mubango yo akiaria NORITIE ATONGERIA BANGI barekane na matege kuringa siasa indi bamberia kuritira wananchi baro badirire ngo ekenda bona wetina mbere muthuri murioki na chikinya. Mbunge wa mwekoreri kuma kaunti ya Meru nwe Karambo Kailemia muthenya na arua na umbete kurukiria MBASARI ke ARITWA ngurukie 800 cia milioni 5 mbeca cia kuthomithiana kwa cia narua atwejete tu cia gov ndu mbeca icirana in government ni affirmative fund na icio bijete ku launch narua kana ku issue atharani kenda antu bona itukuthithia mantu raja bwiri ndu urambeteketie imantu ijathithwe transparently na accountability dina ana 826 boibana baramkuthomithia thai na skuru ira tukunenkanira cheki narua ndu cheki tukunenkanira to schools skuru 279 ko inkugeria orankumba nande bara nande bangafu bara BANGI ngafu akegonga mutongire mugongo Dr. William Samoruto nonto bakuwa ketho akogera kigina kirabunga bekolo bakutho bakitumira so oni ntukwena arwa ne gukungwera I'm celebrating inya president wetu Dr. William Samoei Ruto nonto wako twira inya batongera kigina nonto itukuona kagina kaga tukungana batitwe ekuru women representatives kagina getu ikanini mono endi nkumure ibwaga nonto najukire mantu jau seriously na ugatongera inya thate nyingi endo tempongere mbe cionthe no injega imbije tugeta tukiimprove agwite gukombekana rene kaunti ya Meru mbeca cia MBASARI buri kuretwa amwe nikana chimba kuguna Meru member of county assembly na kagina kawe MP no ena kagina urankwenda kututhithia nonto tebwa kwa kindenda tugwatanira tuthithia data kenda tumenya ana ba Meru bonthe bakuona mbeca bamwe bakuona cia MP bangi bakuona cia ngavana na bangi bakuona cia Karambo so au no nkwenda nande twitaniria nguge God willing engwitikia au tweteta tukiarana iria mantu jakabwa amna bubu akiarire siasa nene kaunti ya Meru augita ari kumenya nikitum gituma kiambite kuringwa kagita kaka lately nkuiga kwina etuma ntikomenya na akiraumire kwina gatuma kare ya Meru ende nkwitikia mantu jakabwa thina ira nyingi misunderstanding na ntu kuria kwaraniria na ndia akauga na araugire unge na mbuga inyote kuga boboi ende unge no akajukia boboi so ingwitikia tukaiganwa utethina tatu turua nonto mwathani no mwathani of peace. Meru is trading on a long note. Every day, every now and then, every time you kuona Meru ndene ya gazeti ki social media na ntuwa mantu jiraja kuendelea acha mama safi you are the peacemaker Burundi kama ni assembly uende county government so that mtu wa Meru apate maendeleo amna bubu agokinya kethira atongeria batomba kwendana batigire bakuira mukire wetina mbere siasa ntije tumianto tukwambiria kuri o na siasa ciena miaka engena na nĩ twambirie thai gwa karwatia ko winkuga ibwaga sana itobu tuciumanirenie let's be to maneria no tutetekario mwe reu miaka Meru iri mwenga ikureta ndiambo so tweta safari na thina irio inyinge iria tutukumba gutatua ciampara ciambi na ndi twambiria kwaria nteto ina ndi tugatethia antu getu ate kwou nkorombo kaire twendane na twita ende to monka twendane ende no monka twitaniria nguge amwe kana teu kwendana te muno ende gwitaniria nguge no must na ndiruga antu bendane antu bakiendana nya baba kwenda kuru ibarwe lakini thaira tujite ke interest ya mwananchi wa kawaida ito separate the two ito separate ndoa na maendeleo nonto thaira tukeja inya tu turarurira ngavana lakini twarurira kanyo tutari tukinya antu akuraga maendeleo jaja anture ne chetu ko antu baba kuriganwa na ntemo cia ngavana ka baba kuriganwa ntemo cia MP ka cia MCA iga affect witingoge bwa Meru bati thina nimbi batu baturingire kura basafe bare thina twa anene
tuikia thina kiribo batrona maendeleo katureke manto yu turege utongeria bo muthemba yu twinde tunengira muntu advantage kwithana tungira miaka 5 one mawega kenda kinye turingira kura ringi ethere ni nyinya mwiri yo tutethia ibwega nkiripotera Oro TV Mbitambuthuri Muriuki.